Safata. Afkai o le ua kalila kou kakalo. E ua maua kou kupe. Se fai aku ala uku alalo lea. Ola uku alalo lea mar ku alalo foi le uke vakua. Mor ko akelo ngiso o kou le kou ke karangoi kupe. O le whakarikali more mo manguia yang forfola. O la ukarsanga. Au foi kou ke ngau ka. La yo upu mongi ale ko fai aku. O anga fea mai le fase furu lima sefuru kausanga o le HRPP. Nga kako maso inga aire kau anga winga o ngi mea rofa whapenge inga fola ya oi ma. O anga fea. Ela ngā le koe apo kuai. Olo piko va. O waka kako ke ngau ka. Yes a fai sa fola e mauar kupe. Aver whako kuanga. Alan ngau e lau account. O fia ngai la kala ia ngau isi wha lele fa mai wa ayer malo. Fa mai wa wha o ngā sful milionga. Fa mai lele wa whai ei whai ngā ka alolo. Fea. Fea ngā mea. Te oe. Ono sai. Se ka kou ongo sai. E ofo le se lau lima sful ngā kufa. Te lolo wha ngongo ngā isi o kako. O anga fea since when nga polo misi ya kuila e pangi me fa pea kufa lo straight away. Se o que eu fosse ka ko le ma sangi ngai mea. Fa fe kai ile a inga fast mat pale bia marka ko fa nga malo o kula mai. Ai ia mau bear ko vai. A fa ile ko vai ko ku fa serau li mas fu isi ku malo ala fa ku vai ka ko. Se e ile process o mea e kau le ole awala le kau ke kau ma fa ki ngai ole mer corrupt. This is what we're trying to get rid of. Corruptions. Never follow the process. Ole mea nga. O ko man ko mai foi le masangi o faso aku. Ole mele le wa le nga kanga o ma muru e se kanga kaya mar HRPP. Because ele you ile process le approving o la colon. Ele you ile process le approving o me ala lo ke ngo foi me o masala ko faya. They never go through the process. Sama sangi ar pikir ko inga. Ti. Jole. Sanga mo ko foi runga. Approve aku le launa le ma o le ala le foi la kako mai kako le foi la kako ngau wai le melea ko nga me foi le a o forfola mai do le fionga pale mia manga o ka ke momo lo ngai and we wake up tomorrow oh it's in my bank account ai fa felo wo ke escala ai fa felo wo le proof o ngai ke ngo fomo ai fa fe ke le ka unga pa lo kai o le ku malonga. That is the process. That's the process that we need to go through. O fo ko fiang kanga o fiola peolo ainga o ko fiang kanga o fioki o yen kanga ka wingi manga o ngafa se o mea nga o me e require o ma mea nga come on o ku ala lo lea o le fau kuanga fo ilea lea va kulango le mele la kupu awanga yo ka ko kingo ya esau ai ka ko leo pe ya yakopo no aka ko kingo lo ya esau ka ko leo fo ya esau a fai fo ka ke leo ya yakopo ka ko kingo fo ya yakopo anga o I kongu ana mere le ku puai li fapea a fai o le anga fola le fionga di pale mia si il pensionga lima se lau si il pensionga pe a ku mai o le upu nga yai pe a tulai e le fapea mai ile first week ele fapea mai in the first month a mako kulai mai longo winga e lima le kausanga o lea 5 years of o le upur ngā kūlai mai a matou tūlai mai o le a whai le melea o le a whai lono winga e lima le within the 5 years e ka kaunga happen ai mea ia a uma e loe le I happen a lai le heise mea ngā kupu e le I vesi pe le I vase fo ngā waa o ngā e ka penga lola ia e makuala lau pepelu. Devo fai ku sa asiaka. A uma lo le paia inga ele ai ma se mea kasi nga faia. Fako a deserve lo e ka koule a maka nga lau lea kuruku. So le ya le ya ko se kausanga. Ele ya ko se kausanga le paia inga.
Ya ala ka ko lau nga o yor malo ku pe safaka. Ko ai va masinga. Asia ka ko mengi fo ngo so fa fo sei. Nga snap election siya ka ko amio. Anga ka ko sa o ka ko pilio call election. Fa ko fa nga maro ya me yungi yulai. Esa ba? Ngale dua masinga pe nga fa pe ka ke sa o ile pilio ka sa. Ole malo ka ko ngale 2 years. Sorry 2 months. Yes, sa ora ka mo ko ta fa ko 2 months. Fako alua masingo siya kako wamio pe anga fa pe ka ke o sa o ka ko paluka ia apelila so mai lo mar fakula yor malo ya me maka ko sa o lo ya ala ngi mea la nga pe no fa yatu or por kalambe ngi mai si por kalambe a uso ka ko ngalu fa kasi nga ku malo si ile kalinga ofisili fa mala malama ma fau malangongor ka ko la fo ile ala nga ya le ku kiri lo mai ke le yo lo le sa lo ko ai umangi se fa yaso ile fa sa poka la mimi sa fa so because I know ore ke leo se fe so nginga so ngi ko e fa amala malama malu lo ke le ku ai awangi ka ko awangi ore ape foi le ma le olanga le ka ke le manga nga o ka ke ko e fo ia ole melia nga ore piki ar ke le fongi vili aku ave kor kupi ai no ko kile manga o mea nga ka ko hui le proceso mea or ku fanga ku pe ya mo safaka ele fa ngo fie ele nga le hakuro a fer ka ku pe fala si uma melo ka ku pe ele le nga o ile e kile la kuro ma se ka ku pe okay wa amerika ku fu miliona fa soro mai ka ko ainga por ngo sa lisi no le ai ele fa pengar fa ngo mea e makua yo mua le leile makanga ruenga nga lundu e fakasi ma pulengu ma rengu make sure o safa kasa o kanga kaia la aru yere kope so ele fai ngo fia how many people that estimate people live in Safat I estimate 10,000 for example se food wafe akoa kanga ngo fo Safak sorry, everybody needs to have an account number. If I pay the face account number, this is the best time to do the account number. Ya ala sanga ka ko la wa ifua fa mai wa le wale ingi ku pela nga wa fa ye ka lo fai. Ya wa ngila. Ya la wa ka oko ilang ko nga ka kala ku le account we kilo ku ngai. Your balance is kango ye iruka ilo ai si sa unga la lo ai nga ku fakasio e ke si aki ku account balance is 3,000 and 3,000 ai sa ka ku pia e fa se la sufa lenga o le tu ala lo le vaenga le o ngosai si umu la fu e sau lo kai la e sau wa lo kai se ele le fu ele kuai e sau o si kuea ele le yar kuai e sau si kuea ela wa batul tu pe mo sa fatala tobi